Pantau na. Profit and loss na. Profit and loss topic. Ini class 2 na. Profit and loss class 2. Ata no mark price le discount mark price le discount wala hum ki discuss de so to ai kira nai lo de na topic che kun le involve de so to ai cost price selling price ti hen all de tri utan na la question ka hong ki dong la question to sla te ka banga wata question ka zianta if now cost price of 12 article na if cost price of 12 article is equal to if cost price of 12 is equal to selling price of cost price of 12 is equal to selling price of 11 article. Find profit or loss percentage. A question in PCM. Cost price of 12 article to som len ni ka cho naman chu ka zo na som la ka zo naman toy ke bangya tela chun khara tong lai chala na tema thil kha man tong chala na eba profit and loss city ko hold jam tela question ko pata frame lo chon if ham cost price of cp into cost price of 12 article chala na if it ke bangya te bang selling price of 11 article na 11a te jo ham 12a te jo ham tho cho ये जो नंबर आ जो सुमचट के दंगलो पे चला ना रुपीस इज अच्छा रही थी अचो नमन जो मन सही लो दे चला ना आर्टिकल मंथु अथली जर हम बो पे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट बो कैलकुलेट दे चला ना अतो तेले कॉस्ट प्राइस लंगाम टच कॉस्ट प्राइस जो सेलिंग प्राइस अपन आहे प्रॉफिट एंड लॉस किया थे चला ना कॉस्ट प्राइस जर हम कॉस्ट प्राइस cost price by selling price equal to langa hong le pita mu ya he selling price में चला ना कुछ चला ना pm दानम 11 अपना चे 12 पाई का सोल ले 12 ना क्या cost price है हम 11 selling price है हम 12 या cost price जो सोम लखन अही ले ते का मंगा article जो खोता पुई ना Among cost price of some like hen lang selling price of profit and loss I hold all the years na selling price of some ni la chen kha khat ki sa ma la chen so ba chen khat article cho ka cho na de nga cho chen kha khana ka cho la som khat man chala na abana ka zo ala chon som ni man ka zo chala na za na tongam khana tong cost price ka cho na man chala na selling price ka zo na man za na ka zo tongam atonya cha pidaham profit inde na la profit percent che izan atung ham ebanga ipage calculate jam profit or loss so cost price ke calculate che zanya se ta chana thil chu na zo na mana chu na tun ham na man ham ne lo de chu na cho na man he la wala na cho na man pe ham cost price izan ham 11 chana cost price in actual na it is getting profit and loss so zanya borocho ham pm the profit percent cp at profit by cp into 100 it is na loss percent also loss by cp into
100% itu chalo na da profit percent kati to selling price or cost price kati lo pitch profit percent na the loss percent jani reverse na bolan na profit percent so profit zat ham 1 na by cost price zat ham 11 na into 100% na into 111 into 100 ka bolda by 1 by 11 so percentage zat ham 9 1 by 9 percentage otherwise 9.09 percentage na अरे kasi using it to 1 by 11 so 9 by 11 so 11 percentage pm 9.09 na decimal ka bola le 9.09 so otherwise 9 by 11% yeah profit and loss percent bola ne on tam it's a type zat khane cho cost price zat ka cho naman hiya le zat ka zo naman kiti na asum ki pilo ewanga athil zat ki pi na athil zat ki pi asum man ki pilo cha ong cho holo thi cho profit cost price or selling price het phatla na ele nazi do tavam cost price of 10 article is equal to selling price of 11 article. Find profit or loss percent kitella. This is the term. Cost price of 10 article is equal to selling price of 11 article. Find the profit or loss percent. Question repeat here. CPO of multiply chalo na. Cost price of is that article is that 10 article so equal to articles in so ka zero ya zero na se kholo cost price of 10 article equal to that selling price of that 11 article na 11 article cancel ta cha na unit value suma ho ba ta cha cost price divided by selling price na a number also 11 boom ta na then boom ta na cost price that kacho naman cha that ka zo phala cha izak bana ka zo do ba mam so tele izak na ha samam che kha ka los ta chala na so ma khana ka cho che so ma ka zo le za ka los sam ya cho loss percent le ta chala na loss percent che pyam chala nga ya loss by फिर ना तो ना मन से प्यार पर आके है कि त्याग ना चो ना मन अपन ने है चला ना चो ना मन अपन ने है चला ना जो ना चो तेका बंगा चें सो मन थे जो ना चो इधर ना चो न के लो ना तो ना मन के लो चला ना ए बंगा चें को मन ना चो हिता ना तो दे ना चिता बंगा का जो ना मन चो इधर ना का लॉस खाना का लॉस इस प्यार पर लॉस परसेंट रो profit percent and loss percent चो cost price इस चो का पाए ना 1 by 11 into 100% so is that 1 by 11 so that 1 by 11 so 9 point 1 by 11 no lo na 9 1 by 11 percentage ka loss it's equal to 9.09 ma ka loss na chidantaเนี่ยทันตั้มใช่is the bang question yang hong le na bo than tam bo than pe ta chan na concept ne an la pa ta cha su tele aban cha ra ta na is the bang question hong ale ta chu bo le cha ha lo pe cha ala question number khana cha
cost price is up to selling price is up to bangi ti ta chala na it's type to type bot chala na ala to here if the selling price of 12 article khato after selling 12 article na after selling 12 article a man loss the after selling 12 article a man loses the selling price of 2 article na the selling price of 2 article na after selling 12 article a man loses the selling price of 12 article. Fine. If you hold on to him, find the loss at the also find loss person na. If you hold on to top question for the PCM. Long term sen ngai beta selling price of 12 article a man loss is ki zat ro pe chala na is zawam cost price less selling price equal cost price into something itiwa selling price into something is equal to connect chala na ala cho hai ti body utam cho tabong hi ai ki connect nom lawa hele na his tabong his article to his article to his kitilela selling price pe ba his kamange hi elo selling price ma ma so badana selling ma ma hi bana selling ma ma chala na kamange atya hele ti bodo ham cha kho abai pe na he danga chu amon sumla pilo article bo pe chala na mi khan hin thil som na thil ni zo cho na thil som na thil ni zo chala na a zo a hi le te ka banga cheng som man a zo ta chana rupees 10 man a zo chala na thil som na thil ni cho ai banga rupees 10 a zo banga cho thil ni man hi loss na lai cho yathema thil ni man loss na lai cho te la chon atung ki amang ti na chala na aman som na ni man cho cheng som hina sai lo de chala na som na ni man cho som na ni hi chala na cheng ni mana le na ala chata bang cho hya le ti zoom bo du ham let the chi question ka ji cho ne khat ne the na de nga krungji lo ta so let the cost price is zoom bolata na let the cost price of one article na be rupees 1 che khane na zoom bola me khun pen na dam sorry cost price ki pm cost price ki pelo p selling price ki chalo na sorry see cost price lo de question as koi kipilo ya cha selling no to no selling price let the selling price of one article be rupees 1 na ado tela chun che khana ka zo mana cha ham 12 article man cha datam le 12 article chu 12 rupees ta chalo na acho tele loss season ham jak loss ham loss season ham two article kholo na chala azu loss ko two article chalo na two article man cha datam 12 article chu chekha kharman he lecture one article chu 1 rupees 12 article chu 12 rupees na two article chu 2 rupees nathim ta na
with the selling price of SP of 12 articles na selling price of 12 articles is atam somani chalana is a closum 2 article man close it chalana 2 articles of soma ka khol jatam ni close chalana cost price pe hum selling price plus loss profit hilla minus ka bol na ये जानिया बोलता फिर का जो का मना है लेकिन का मना तो का जो ना जो का गोमा है लेकिन जो ना मन नहीं चला ना ये थे माँ अतु तेरे कोस प्राइस ज़्यादा दाम चाहिए का जो ना मन तो ज़्यादा हम सामने का जो ज़्यादा कबलो सम चाहिए कलोस ज़्यादा दाम चाहिए 14 rupees अदो तातो तो सामने मन तो सामने लीमना कचो असो के ना article somni zo thil som na thil ni chana ka zo he thil som na thil ni ma ka zo cho na ka che som na che ni ka zo la che ni ka loss chana na ala chahi find the loss percentage is loss percentage is PIT bam loss is a closum che ni ka loss la na loss percentage is PIT calculate de ka tiam cost price is tam 14 na into 100%. Yeah. 2 that hum 7 to 14 na 2 1 is 2 yeah. Hum by 7 se pe hum 14 to by 7% I add or na or decimal point आके दे रहा 14.28%. कपे अन्य निया तो बोला था हाँ is tak ek kai manam lawa selling price to selling price ma article bosen pi ma le tin che kha kan ne zoom yang ta ona जे लो से चला ना ऐसे चाहे हम ताम करब देता ऐसे तेका बंगा तो है चिता बंगा चिता चुम चिजवा चिता चुम या चिता चुम ता चा क्वेश्चन चिता बंगा क्वेश्चन हम हाले ती अप्रोच का बोल दे हम दे चुने ना ता चला ना after selling 12 articles to some technique is utlana I mean loss ilo I mean gain ilo la profit tilawala I mean gain the selling price of 2 articles find profit person na again fan as a profit dita chala na find the profit person te bodo hum ये बोल दो हम क्वेश्चन है पीसीएम आर्टिकल सोमनी का जो चला ना आर्टिकल सोमनी थिल का जो चो सोमनी बेल का जो ना बेल सोमनी का जो आले चुन कतोन जो इजाना कतोन हम बेल निया कतोन ना बेल निया कतोन चला ना सोमनी जो कजो आहिले बेनी का तोना लचन चेखा खा के सामा लचन चेसोम न चेंगनी मन ता चला ना कजो आले चेंगी जा का तोनम चेंगी का तोन है ना चेसोम ल चेंगनी मन का जो दोला चेंगनी का तोना लेन का कोस्ट प्राइस का चो नमन से जा दहम सोम ल निया चेंगनी का तोन ले जा दहम कोस्ट प्राइस चो चेसोम दे हेलो सोम ल नियमन थियोसोम ल थियोनी चला ना नो थियोसोम ल थियोनी का जो आले जा का तोनम थियोनी का तोन चला ना अच्छे खबू से का जीरा ना कंफ्यूज होना हतें खबे एक्सप्लेनिंग करते हैं बाला क्वेश्चन सॉल्व होता ना थियोसोम ल थियोनी जो
cái cả bằng á pen hay tạo thế nào khát hay tạo thế chocolate hay tạo thế khát ni thum li ngã gu segi ge ko som là khát som là ni na som là ni cho thiếu cái dụ tạo cho kiến na thiếu som là thiếu ni cái dụ lẽ rất cái tuần lắm khát ni cái tuần cho lắm na som là ni là cho ni cái tuần này là chân kinh âm man kết lo cho mọi người âm man nó độ lo cho rất là tuần mà tỷ lo cho à tuần lo cho percentage calculate này tỷ cho na ai lẽ âm man kết lo cái man kết lo là som là ni cho chén ni bao nhiêu lần trong chén ni cái bao nhiêu chén thùng cái bao nhiêu trong chén thùng mình để cho na thế chứ ai bảo cái chân calculate nó mình phải là thì cái zoom đấy check khác khả cái zoom đấy na check khác khả cái zoom mà là chỉ rất cái zoom mà nó chỉ rất mình cái zoom tam chỉ som là chén ni mình cái zoom đó ta na ele za ka tonam chahi cheng ni ka ton chala na thil to che rupees che kha kha cha rupees 1 per pen na per pen to te pen hi sa tam te kho pe na a jo ta le khon som le ni man ka jo do le cheng ni ka ton chala na ele izana ka cho hi dam la ka cho che za nei dam hi sa mo mo ta che som la cheng ni ka su thlinga na hilai la cho cheng ni ka to na le ka zat ka to na le zat i dam che som le chala na som la ni la cho som la ni man ka kho ta cho za cho cheng ni ka to ni ka ti la chon ka cho na man cho cheng som le chala na ai ro le hon formula ai bo la cho selling price ka zo na man na ka zo na man la ka to na ka la do de chala na ka to na kala do hi le pitam ka cho na man hu de chana na hi ga na ka zo la ka to na kala do hi le ka cho na man ta chana ko space sa ham ten na am nan cho aman ta ta cho som bo ka cho do zo re cho ne thema li nga gu segi ge ko som dia som la ni man thal ka zo la cheng ni ka ton la chun som la ni la chun ni ka ton na kala do ai la chun som thing de chala naจะก็จอดน้ำมันจ้ะให้เราจะเช็คกันในจุดไม่บอกแล้วจ้ะจีดอนดัสอาบันเลย equation กัน explain เลยจ้ะนี่นะขนาดที่จีดอนต่อเหตุที่นั่นเดียวว่าเหตุที่ selling price นะเหตุที่ profit นะเหตุที่ cost price นะexam ma ta bol lo cha exam ma simple ta bol che next net hina de wa ka bol het hi ngai chala na ka chal de tam ai le chun zana atoma percent hon podam chon het to thi ta chala na ele pham let selling price of zat jo deu hum 12 article b let selling price of one article on thir khat man choi zat nai bol deu hum 1 rupees athema ato tele sp of 12 article khola 12 article ko zat tam che kha ka hi la 12 rupees ta solo na atu tele zat again ham tewa again zat he tem selling price of 2 article na again zat ham sp of 2 article na khat sp of 1 article ko ban he sp of 2 article zat ham 2 rupees athema ala cost price la chila cost price la cost price so ip tivam ito na hile selling price an ham 12 article question 12 hotia to 12 ta chala na profit zan ham 12 la 2 la do zan ham cost price so 10 rupees na ade profit je ba so profit percentage zan the tam profit percentage profit by cost price profit percent to
profit by CP into 100% na profit chi zat tu no ham gain chi zat ham cheng ni tu no chala na zat apana tu no ham acho no chi zat ham cheng som na into 100% na 0 to 0 ka kali zat tam 20% zat na mo nam 20% san het hian ta ham khabi het la lo pichana ale low side here ta profit na here ta profit na khat bol ki rotena bala next step chabe atana no confident honna dengin ale che 24 article number ga asuli bata elo le 78 article deta 7 article 78 as ko achalanga hi 12 article deta botol number honde dete na bol deba selling price ke pya article ke pya suma ke pe dole even iza article thil khat man chu chen kha kana hisab jo calculation na number le na lo de kana ai chu 10 rupees 2 rupees 12 rupees ke ti ata ta pa he lo che hon assume me bolo cha na aji chu profit person ha chu ata ta pa he ngai lo pi chula na ite bol hom selling price of one article ko rupees 1 the selling price of that the term che 78 article ko that the term khato che khat ahile 70 to 70 rupees chalo na da izat to novam gain to zat ham selling price of 12 article na 12 article to zat ham che khat ahile 12 rupees da alle 12 rupees ahile icham chu he thi tawam icham chu he thi chona cost price ti hodo de tam कुछ selling price जब हम समसे गिरे के चना समसे गिरे के ना जो हुआ gain profit जब हम समला नहीं चना जब हम चेरा 8 लाव तो पौधला 6 7 लावन पौधला 6 दा 66 rupees जब दी हम दी चना अजू तला profit person जब बताम profit person जो जाता है इज़ार का gain और profit था कर चो divided by इज़ार cost price का बोले चला ना वही है अजो class मसाज से होता है ना cost price ज़ार हम 66 into 100% ना 6 1 is 6 6 1 is 6 them 6 2 is 12 them 200 by 11 11 by 11 हो जाता हम China me chi hon malaya le chila nga sing 1 by 11 khuzal ham 1 by 11 percentage na 2 by 11 ta chuna se 2 by 11 yam che 2 by 11 khoi pi to tam percentage la ba to 2 times la na chung la ji na 2 times de chala na 2 9 za 18 to 1 is 2 by 9 la khoi ma bo ngai 18 2 by 11 percentage na 18 2 by 11 percentage only 18.18 percentage mama na da ham profit loss le ne an ta chana a question chi da chen he thi anal ani lakar oi lakar ki ji ta selling price le selling price ki do article le article ki do rupees ki mention lo na rupees ki mention lo cost price ki mention lo na a profit and loss percent do le che ma sa pen line che zoom lo chun chapra lam pp hum le ta cha etiama next question chapter selling price of 70 articles selling price ay no chala na no to in question performing borrow 10 article de na after selling 10 article a man earns gain ki bang cha
earns gain profit ki bangso ke cha selling price ai te ya tu cost price te ta le han ti bol de ba cost price he na la chun abai pen ta chuna cost price he na la jang pra chuna ngai hung chu ru ta chuna ne thema selling price don ngai ta lo e ta khut ngai ta lo na profit and loss na denga ji pe poi mai ka tiam element cost price am piu ta na it's very important to me ta wa ga bo gon ti cost price of two article ti ta to chum bo ta cost price of two article करता बताओ ला selling price and p वाला चुन selling price ता नहीं तो चला ना ये पिसा क्या है तो हम cost price है ना देंगे ना cost price ना p वाला बया बैठा चल let the cost price of ना cost price and p वाला चिपी तो ओ ना let the cost price of one article is rupees 1 there atutile raptani this question ni la thum bola na le ta cha cost profit and loss se pya ke order ka deta hai cost price ai ke order cha na profit or loss chu achunga ke poe me ya he cost price ngai chala na ije ki pe wale easy na selling price ki pe wala zo ta bang na bolan ja ala cost price thil chu ka cho na man chu thil kha chu che khana ka cho le after selling 10 article thil som ka zo ngai chala na ala cost price of is that ham article ka zo dekho 10 article cost price of 10 article thil som chu thil kha chu che khana ka cho le thil som chu jana ka cho ngai ham 10 rupees ka cho ngai chala na evanga 10 rupees ka cho 10 rupees ka zu ri chala na ka zo hele profit ja ka mo tiam profit ko 2 article ka mo chala na 2 article profit ma ja ham 2 rupees na selling price ho do ngai am selling price ho do ngai am question bata profit or loss do chala na profit ko pi ham profit or loss by CP na to je profit ham profit lo ham is the profit ham cheni profit is na profit percentage is ham cheni divided by cost price is ham into 100% 00 kale 20% it's a package example na etiama ham chepe hai selling price ki pe cost price ki pe la beta so ro the chana let's say find the selling price ki delala find sp find selling price ki delala pidam islanga ji ta na cost price is ham 10 chana is equal to selling price ki hello pi chala na minus profit is ham 2 na era 2 chalanga ka chira ta chala na 10 2 chalanga ka chira ja tam 10 plus 2 na is called the selling price ja tam 12 ethema eva profit and loss percent ki do le selling price hol ngai poi na ka cho na man bo ka hisab de cha copy cha tam alle next question chalo ta cost price ki do le pi ham much easier na 100 article bolta by selling 100 article na by selling 100 article MN gains the cost price of 50 article 50 article to abai wala 21 article to 21 article to ti bol do ham find the profit percent
adang se ke bang da chala na adang se ke bang din cost price cha za da tam cha hi thili za zo de tam izo de uchi cho wa cha kha khana na cho chana cho ai la chala ya zat man hai cho do wam thil za kha cho chen kha khana ka cho la za kha man cho do chala na za ka to ngi ka tiam 21 article ka tum chala na 21 article cha chen kha ma le zat man tam 21 rupees da profit as the tam se profit percent as a profit so 21 divided by cost price is hum 100 into 100% by total so na jaga ton hum 21% mohan nam ham ha ham cha rồi là không họ tiêu dùng ai用là áp dụng cho sao đó thế na là after selling 10 article na a man gained selling price का तेरा नहीं होता चला ना a man lost तो ये lost the cost price of 2 article 2 article find the loss दिया से पीदे ताम loss percentage about it बता hiện nay để phát liệu hai question nào không chủ điều cho bộ điều tám cost price of one article is at hum rupees 1 ka se bang is equal to selling price to cost price ke banlan pilu hel wala na eta hin bộ điều chu na ala cost price of thili za jo deu hum thil som zo wala chen kha kha zo wala chen som ta chana profit italo de loss de ta na loss also is an article loss wam two article loss na two article loss or chen kha kha le za man ham cheni loss chana na da loss percentage of the tam la 20 loss percentage is a loss wam 2 divided by cost price at hum 10 into 100 percentage na 0 to 0 ka kale 20% ka loss it's a question in head hit awam loss gain dong vai na dong yale head uta chana ala question high level question a khai lo de utam tutelle next question achala tal chalo tal question hi hom tough nan sa thin mai thian cho na anle ngai pa paran ta halo be cho the profit earned now on when an article is sold for rupees 400
The profit on when an article is sold for rupees 400 is 20 times the loss na 20 times the हम तिलो दो हम कहते 400 800 देते 800 देते जो la calculation हम बोई खानते the profit on when an article is sold for rupees 800 is 20 times the loss incurred na the loss incurred when it is sold at rupees 275. Find at what price he sold his good if he wants to earn 20% profit. Nah. For 20% profit. Nah. What will be the CP? What will be his cost price? What will be his selling price? A question to PCM. What is that? Mi khatchun thil khara zo chona. Ipi thilam ke hello chalana. Mi khatchun thil khara zo intin. Ai le khun tong he cho. Thil man cha ke ta poi chalanga jing cost price zo chalana ka jita chana. Abana amahin atonga zo da chalanga tong ka yotana. Velanga hin loss ko te lo ilu na ko the cho. Chalanga he profit kamu cho na profit kamai la chalanga he selling price one article tu na chalanga he selling price two article tu chalanga he pam kalos tu na ala chun thikhat chu ke hin izana ka zo ham cha he 800 na ka zo la ka ton chu na what I sold for is 20 times the loss incurred is khade zana ka zo ham zage na ka zo chuna kha khoi zana ka zo ham 275 ka zo na e je thelma ma cha if khaden zage en zeng ka ting na zage en zeng ka ting khala khon janila सबसे gilangan zo in gating helang na itra he profit di cho na chu atama ka zo le profit di chona na alhoma ka zo le loss di chon he thema al ajka hi izar maham profit chu zagi na ka zo hi le 275 ka zo le chon loss ka mur ka man de cho na Hijika manna sanga chu katon nahi is that times atiam 20 times so into 20 times 20 izana tuham khela pe 20x tu na echalanga 20 times le 1x di chalana 1 to 20 tam ka bola 20 time hinga chalana ethema zage na ka zwa hi le chun Zadila somsa gilanga ka zo ka naman na sa nga cho za somni baya ka tonding hi ti so atima za somni hila cho one time hinga jala na two times he ra cho za somni ha la da bidam somni de jala na times ki ti no ne atima adi pa na ya ko wani lau cho pa ni de nga esa cho in si don Masih doon tam.
gross price with it hold the हम now selling price तो कितना ना इस concept में तूने देखना चाहिए था तो gross price with it hold the हम selling price की पहले gain profit तो loss की पहले ना profit तो loss की पहले it hold the हम gross price तो selling price ए profit ना है ले selling gross price कितना देगा तो कमाईना जितना ना अचो तिरो ले कलो साइले कजो नमन तो चुन कमन ना चुका गो माला चुन कजो नमन दे चले ना ये थीमा ये जो कॉन्सेप्ट भी क्यों होता है ना अरे इसे तब हम जो चलाया करने अप्लाई रहता है कॉस्ट प्राइस जो इधर हम तिले ना ये थीमा ना जी इसे किसी तो होता Jadi contoh, lalu jadi ngahi khadway again ala cun SP khadway jadi ngah so many times 20 times again times ya cun into x kadis 20 into x kahab le betul gx aja lah 20 into x times kahab ngai cila na profit na contoh le cuma thong cila na lalu cost price to selling price zat ham ceh atong palang kawan ala selling price zat ham cost price so cila zingnya cost price tu kita kasih थे जो बांगा चला ऐसे ना cost price is equal to अतों ना पाक बाले पे हम 800 minus जब तो हम 20x तो चला ना cost price क्या लो या times या से x चला ना अल्लाह cost price अम्मा ला पाक बना लला cost price पे हम selling price plus loss ना अम्मा लगा तो जाना कर जो हम 275 plus that close on 1x. ऐठेमा इस चीज़ पे हम cost price ना आज तो लच्छता है इनसे के बंदी ना चलो ना आई के बाइले हिट हम हाथ लो पिसला ना 20 ही खुलंगा का 16 ले पिसोर ताम माइनस है प्लस इधर चलो ना प्लस तो 1 का कब ले जाता हम 21x दे हम सिपाही चलंगा भाई लंगा इक्वल टू लंगा का सोले पीदा हम संगा प्लस हम चलना चलो हम ले माइनस देता चलना 800 minus 275 हजार हम 25 ना जब अब आना चे 5 ना 525 ना 525 ऐसे माँ ऐसे x वैल्यू कुछ है इतना 25 हम 25 हम x value है पे हम 5 to 5 divided by 21 ना 5 to 5 divided by 21 ना जब ये रोले बता 5 to 5 divided by 21 से ना 21 5 times 21 2 times से हम 21 2 times 42 चला ना 42 ला 52 ला 42 करा दो ले जाल हम हाँ 10 जब 10 हम चलो ना 10 उमा 10 to 105 था चलो ना 5 times का बोला ना बताना 5 1 is 5 5 to 10 105 जब तो तले दी था चलो 21 हो ऐसी हिसाब में डिवाइड चुन x से 25 था चलो ना इसी x से जान हम 25 चलो ना लो से चलो ना नो इसे प्रॉफिट चलो ना अल्लाह कोस्ट प्राइस चलना पर अंक होलो थे चलना पर अंक होलो थे दास ना x वैल्यू के ना ना अल्लाह होइला कजी देता चाहिए ना जी दोन तम करब देता करब थे दास ना चलो अल्लाह कोस्ट प्राइस ना देंगा चलना पर अंक होलो जा हम चलना पर अंक होलो देंगा ले हिसाब अतोंगे गति चलो ना 20 into x को जा हम 25 ले लो यार 800 ला 20 x से 25 से चलो ना 25 से 20 चुज़ान हम मल्टीप्लाई का बोलना है चलो ना ये जो जितने के काम मल्टीप्लाई हम देना चाहो कब बोला ले जान हम 500
5 to the 10 2 to the 4 500 da 500 atung zanga tung ne cho cái chỗ nó nào zanga tung cái bola là chân hizat pa chala na atol la cái chỗ nó man cha dham the thom cost price is dham 300 chila pa ho ko ro thai chona he chila nga pa cost price ko ro denga le kaman na za hizana ka cho chala na hizana ka zo le hizat kaman chala na ale he chikan head lo chala na x ke do phana cho hizat mana para kaman na cho ka goma la ka cho na man hang thang de chala na 275 la hi za kaman ham 1x 1 into x za ham 25 chala na kaman na cho ka goma hi le zat son 0 0 300 ke bangam ke bang chala na cost price so ichalanga pe formula ka za ham kamana hi le cost price is equal to cp is equal to is kamana cha hai sp plus loss kamana hi le na जा का फॉल्ट है का तो ना है ला चला इतनी का बोलम cp is equal to sp minus profit ये इज होता है ना इज डॉन था आज सोच रहा था 300 ना चला हो 300 तो हाँ मज़ीद डॉन था इताही understand है थी मुझे वाक़ई हिलने हो जाना ना एग्जाम फाले ताना बोल रहा हम ये थी लो वाले ना बोल रहा ये लो वाले टाइम से कितने लेती बोल रहे हम रब नहीं इतने बोल रहे हम क्वेश्चन जी किसी ने लपी for 20% profit at the cost price here but mutuna zawacha cost price is at motam 300 mutuna for 20% profit 20% profit azo dinga hile selling price pidam dizala na adatala 20% profit hatalo pizana 20% profit is pm and by 5 profit ya chunga plus na anu ya hi pia ka tizam cost price ala cost price la atong ka ma le pire dam selling price 6 pm selling price na 6 pm selling price cost price here to na cost price is at hum 300 is that time some 30 60 chalo na 5 is 30 actually selling price also 60 times ka body chalo na 6 is 360 rupees the tumna songuma ka zahile 20% ka profit den che cho answer ki chai da cha azaji ki chai lai lo Mesti cakap. Yes. Alah, itu boleh ham kat time so. Teka benar. Zana kazu ham 800 na khara kazu amana khana fazan ham 275. Aje ka ge mum chu 20 times singa chalo na. Alo sang na. Profit changa ko yoten na. Loss changa ko yoten na. 20 times से यंगा ये चही loss आंगा ते चुना ना ये तेमम loss चो हिजा loss आये ले loss न सांगा जो 20 times profit चो 20 times से नतम जाएगी ते चला ना ऐला चन इपिपेन जो का divide हम हिजा ना अतों चलंग पे अतों चला ना cost price अलाई ताम चला ना चलंग अमंग चला ना अमंग जो 275 चला ना चिते ने के काहिजान हम अगे काचे जाना के खिदे चला ना अगे काचे जाना के खिदे या 800 ला हिटिन जिंग 800 minus zat हम 275 zat हम 525 dah ना 525 dita ajat क्या है 525 ही zat times के खिदे त्या profit तो loss जो 20
20 times I get na. It's a loss sang out na. Da. A loss to a profit to Kagoma Hilla to his own Padam. Dam. I see a profit na pato a loss na paki to his answer na. I his at a tung to a loss the sang his out in the Tamakati na. Da. Kagoma is on some detail here. 21x. See difference it's all. It's all in difference yana. Difference in selling price na. See difference in the profit and loss percentage difference na. I keep on it's all now. 21x CPM 5 to 5. X CPM 25. Yeah. X 25 film. X 25 I pan out to so I bolo it behind. X 25 tapalana. Of course price get or take amount PCM. Of course price get nothing I take about the time. Guys, I'm but now, also a corrupt as a is that times I profit of Hamchi here? 20 times I profit of Jalana. He's a Nakazuale, Ali Japai Kazualena. Ala cost price Piham, selling prices at Ham, Ali Japana. Profit of Marajan profits a colado or Jalana now. 20x colado or Jalana. 20x CPM 20 to 25 na. 20 to 25 CPM 500 na. 800 la 500 colado or Zanham 300 cost price na. 20% profit called out in a late period down as well as SP 424 is up there 20% profit na couple is up there as I bought so 20% profit so 1 by 5 so na plus 1 so is that 6 5 is that times some 3 lots of 6 times so na 60 times is that 360 na ito ang nabuhat yun so board so anyo timte bang accident he themam na ito ang nabuhat yun khatta mang so nabuhat yun so medyo he so na ani ni khuran la chuno lo den hewan te beta chunna it's a concept ma ma he jing na bola ta it's a concept ma ma jing na bola ta tu nin na ta na